أولئك لم يكونوا معجزين في الأرض وما كان لهم من دون الله من أولياء يضاعف لهم العذاب ما كانوا يستطيعون السمع وما كانوا يبصرون او اي الله عاجز کو تنکنت ما زمین نتها او شان بيد الله دگه هیچ کارساز و مددگاری نیست آین واسطه عذاب دوسری کنگ بیت که شان اشکنگ طاقت بتگ اونا کے گندوک بتگاں ای ترسناکی و بیمناکی آیت تہا ہما مردم ہم کانت کیا ہوتی ردیں مذہبانی حاطرہ قرآن و حدیث تہا لفظی معنوی بدل و صدل کوشش تکنا وچا قرآن و حدیث مردمہ مسئلہ زیرگا منح کننت وچا آیا مردمہ نفرت دینت کہ قرآن و حدیث فہمگی چیز نہانت باعدت کہ ای پہ میں مردم ہوشیار ببنت و تی اصلاح بکننت